بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV, hande kadi min wawi on salmini ko kala ka wawɗon wonude. en torano hoore men torano en yo Allah subhanahu wa taala ɓeydan en jam e kisiye ka jawle e ka ɓeygoreji e ka ɓalli dande en ala wata danda en kata e kasara. Haray ɓawa en yettude Allah subhanahu wa taala e tawde noon ko kanko Allah subhanahu wa taala tun woni ko handi e yettode. yettode jarnede yettore nden fof alhamdulillahi rabbil alamina, dendagal yettore nden tabitani Allah subhanahu wa ta'ala. kanko Allah subhanahu wa ta'ala handi e yettode hakkunde banu adama e banu adama ɗimmo ma jarnidira e weltodiranen. ko waɗi noon musidɗo ma banu adama ɗimo ma si tawni waɗanima moƴƴere ko ya weltana mo jarnamo. ɗum ɗon kadi hara hino farlima. ayi kono wona ya ƴettu ko waɗanma ɗon ko naɓamo ha pilasi Allah subhanahu wa ta'ala. sina Allah e kaari nun harana minen ɗo fof min mayino. hikka sina Allah e kaari fa biyen sina Allah sina Allah la Allah waɗi kaari sabu sina Allah wanno kaari sabu hikka en tampayino. sina Allah wanno kaari sabu mi heɓatano lekki nde nawnari an ɗo. Allah waɗi kaari sabu o wallilan hunde kaari. a jonniti Allah subhanahu wa ta'ala haqqe makko on, a jarni musidɗo ma mo Allah subhanahu wa ta'ala woni sabu on waɗanma moƴƴere nden on. ayi ko waɗi noon kanko neɗɗo on arsikeji ɗin ko hakkude ɓen Allah subhanahu wa ta'ala wawata rewnude. arsike ma on Allah subhanahu wa ta'ala ko goɗɗo o rewnata, koye jungo goɗɗo o rewnata après hewte. ayi ko ɗum wawata wonirde. ko ɗum woni hakkude banu adama e banu adama ko jam salam tum wawata wonde hakkudeji maɓɓe. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala himo okkimo kala ko okka oɗa. ayi mo okkimo kala ko okka oɗa. ko waɗi noon so waɗi ɗum ko tawde mo kala banu adama ko marɗa mbuuɗi o ko marɗa mbuuɗi. ayi a tawa hino wodi toon piwungo ko gandanɗa hoore maɗa bon mbuuɗi ma ɗi watama fajande ko ma yiidoya e gaynowo kum pihun ɗon après o wallitoma e makkum. ayi ko ma yiidoya e on wawɗo kum pihun ɗon o wallitotama e makkum. ɗum waɗi arsike ma on ko ma Allah subhanahu wa ta'ala rewna ɗum e jungo goɗɗo wawa hendade. joni noon on mo Allah subhanahu wa ta'ala rewni arsike mum e jungo maɗon ha wawɗa hendade, wona ya yettu on acca Allah subhanahu wa ta'ala. ayi sa yetti on ɗon a acci Allah subhanahu wa ta'ala haray a lundi ka sari on, haray a janitari Allah subhanahu wa ta'ala haqqe makko on. ay ko ɗum waɗi siko yanni Allah subhanahu wa ta'ala waɗi kaari sabu o wallilan hunde kaari.
ay Allah subhanahu wa ta'ala waɗi kaari sabu aɗay ko noon wawata wondirde ko ɗum waɗi hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamina yettore nden fof wodanimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay ko kanko wondi ko hande ko waɗi noon piiji buyɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma kanko Allah subhanahu wa ta'ala wirdi ɗum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha si en konti piiji si a konti piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma ɗin si a konti nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma ɗin tawata hara hay nene ma e baba ma o kafidali e waɗugol ɗin a tawai ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tun hana yettede ilandema taw e tagugol ma fendu ko Allah subhanahu wa ta'ala tagata ma ka tega nene ma esse on sa wiyano Allah e kaari ay bon tagugol ma timmina tere maɗen fof ka esse Allah subhanahu wa ta'ala e goɗɗo go wallidiri ɗum ɗon saƴingol ndiyam addugol hendu ene hiɗen sikkude si tawno hara si en sokolino hendu ko ndu hendu ndu andanɗa hoore ma ko ɓe porto e moƴƴinani en kilim ko itata si gaɗin piiji ko ɗum on tun ko ɗum ɗon tun ko ndun hendu ɗon tun fofayno ɗen harano buy mayino kono si a daari hendu ndu Allah subhanahu wa ta'ala akkitani en ɗo ndun iɗa fofude hendu Allah subhanahu wa ta'ala nden bimbikiki ɗe jammeñiderma goɗɗo a lallandadema facture ko goɗɗo e Allah subhanahu wa ta'ala wonma ko Allah e goɗɗo woni e wallidirde ɗum cellal ma ngal jonotugol ma cellal ma ngal immoɗa fiɗɗoɗa a yahay kala ko faalaɗa arta kala ko faalaɗa bon woɓɓe go hino waali andanɗa hoore maɗa ko woni o ko goɗɗo bon e goɗɗi go Allah subhanahu wa ta'ala en sa ƴetti ɗo bimbi a konti ɗo 24 heures sur 24 a wawata andude nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma ɗi ayi goɗɗo kadi ndew anni o waɗangol ma moƴƴere o ndew anni o waɗangol ma moƴƴere a tawi Allah subhanahu wa ta'ala hoddirino oɗo o rewnayi arsike on e jungo on tigi on say noon Allah subhanahu wa ta'ala yiila ɓernde on tigi nayi mi wallu kaari en waɗan kaari sabu tawi Allah subhanahu wa ta'ala hoddirino ayi bil qudrati khayrihi wa sharrihi ayi bon ɗum ɗon haray noon naya yettu e waɗanɗo moƴƴere nden yejjita Allah subhanahu wa ta'ala mo sabo on iwri e muɗum on ko ɗum pullo fota inni wo neɗɗo wata andude ko yani ɗon yeggita ka feggiɗa ɗon yere noon hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seedito oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala nelirmo diina gonga on toujours no yewtirten noon laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kala faalaɗo moƴƴere nden janngo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala kala faalo yaaɗo doryaade yeeso Allah subhanahu wa ta'ala janngo hara e hersa hara ugginaki hara hiɗa jogii assurance valable assurance timmuɗo mo ala discussion hay fus ko ya iwtiri ɓaawo nelaaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam annda ko nelaaɗo waɗi kon waɗa ɗum faami hay si tawi woni goɗɗo arima ɗo inni hey ɗum ɗo ko diina hey juuliren ni ɗum ɗo kadi juulirgol ni kadi ɗo ɗum ɗo koye diina jeeya eyi waɗen ɗum ɗo kadi koye diina jeeya tefu taw annda si tawi woni nelaaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam waɗi si waɗa ayi wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasuli hunde si waɗi on compliqué ñagasi hakkille maɗen yahi ka alqur'ana ndara ko ngal qur'ana on woli fi muɗum ɓay alqur'ana wona min wowli wona ustasi kari wona ceerno kari wona alaji kari alqur'ana on ko daaluye Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko num fa neɗɗo on haton jini ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko moƴƴamma kon ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko bonamma kon ala wo e moƴƴere sina nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindini en ka moƴƴere ren heɓotoɗon ala wo e bone sina o rentini en ka bone en heɓotoɗon ko ɗum waɗi so inni wota on tampin hoore mo wata tampintino yawgol landoɗo awa landoye ustasi karen landoye ceerno karen alaji karen non ta soñji hoorema yaw ka alqur'ana e ka sunna ndara ko honno nelaɗo wi ko non Allah subhanahu wa ta'ala wi wata tampin hoorema ay ta rondu hoolema dolle wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli yaw ka alqur'ana e ka sunna ala e compliqué hay fus ndara ton kala qur'ana wiima ɗum ɗo nelaɗo waɗi wo waɗa ɗum si tawi woni ɗa faala howtinde hoorema si tawi noon a faala soñjugol hoorema yaha e jendugol hakkude karmakoɓe lando ay landagol ngogo wasata wonde sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni fasi alu ahli zicri in kuntum la ta'lamuna
ay tungon anda lande anduɓe ɓen landagol ngol wasataronko de kono yanuto landagol tun jonata dey an kala ko sokolɗa e dina ko ya yaw landoɗa an kala ko sokolɗa ka dina ko ya yaw landoɗa ha an kadi kato jangga anda ko andanɗa hoorema seeɗa rawna landagol tun ay rawna landagol tun ɗum noon haray hiɗen seedito oɗo nelaɗo mbaɗo sallallah alih w sallam sikki o ala e muɗum ko allah subhanahu wa taala nelimo e nde ɗo taggore fof fiyo itte en e niɓe majjere o adda en e ko wiyete annora peewal kom nam haray toujours eɗen jillito ko nde ɗo deftere meɗen teddunde alquranul karim ɓawde kanko allah subhanahu wa taala o wi jawdi e ɓiɓɓe e rewɓe labaɓe ɗum ɗo fof hino moƴƴi on jelike ko matériau hoye aduna par ce que fi honnum koko lannata ayi ko waɗi noon heferaɓe ɓen kamɓe ɓe darino ɓeyni moƴƴere nden fopp e kamɓe ko kamɓe heɓata ko waɗi hiɓe mari jawdi hiɓe mari ɓiɓɓe hiɗon andi hay nelaɗo amadou sallllahu alayhi wa sallama e fewde o ari yettingol dina kan ko miskina ɓen e rewɓe ɓen e paykoy ko addino jaɓode dina kam ayi e wona patron ji ɗin e kohoɓe nokkure ɓen kohoɓe makka ɓen andanɗa hoore mayno kohinano kilifaji mawɗi ɓaw tawi hiɓe howniti ɓay ɓe daari ɓe tawi ko yimɓe jasuɓe ɓuuri ɓe jasude e woni ko jokkiniraɗo amadou sallllahu alayhi wa sallam ay tawi hiɓe howniti hay iwtirgol ɓawa makko ɓenni ɓay ko yimɓe jasuɓe ɓen adima gonɗinde ha woɓɓe goye ɓe ari ɓe yi mouhammadou minen si tawani men jokkete ɓe yimɓe uytirɓe ɓawa maɗa ɓe andanɗa hoore ma ko doloke goto ɓe mari si ɓe wuppi on ɗon ɓe wattiki ko sawi on ɗon ɓe wuppima ko sawi ɗon ɓe habboto ha o yora ɓe wattoma minen eɓe men joɗota ha nokku gotu minen meɗen ɓuuri ɓen valeur ayi allah subahana wa taala yi mouhammadou si tawi woni a waɗi ɗum ya andu haray a laataki falaysa min allahi chey an haray ya andu a laataki a fusi ko allah subhanahu wa taala ayi ɗum ɗo neɗɗo ko buy ko heɓata ɗum ɗo safe haray hino andi ko honno moƴƴere nden woni ɗon hino reeni gonga on hino andi gonga on ko ɗum honnum sakkotoɓe jaɓugol gonga on ko tawnintinare eyi tawnintinare par ce que hiɗen andi tawnintinare ko hunde fitina hunde masibore allah subahana wa taala ini mawnintinare ko dorokke min allah subahana wa taala saabu ko allah subahanahu wa taala tun woni ko mawni allahu akbar allah ko mawɗo ko allah tun jogui nden inde ɗon eyi si a mawnintini ko tunno ya andu haray a ƴetti place ma on e anaɓi e place allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo noon haray a déclari guerre hakkude ma e allah subhanahu wa ta'ala sabu ko ɗum ɗon heɓuno iblis ɓeɗon noon ɓay tawi ɓe mari jawle ɓe mari ɓiɓɓe ɓe inni kamɓe laakara on kadi ko kamɓe wodani allah subhanahu wa ta'ala en heeyi jawdi e ɓiɓɓe rewɓe labaɓe hino moƴƴi ha na hunde haɗande kono allah subhanahu wa ta'ala inni attention waɗe doy ɗum fof koko lannata ko woni laakara kon ko ɗum ɓuri moƴƴude ayi addarul akhira ɗon andi karmo ko jongo wi to adduniya darum malla darala o wi aduna ɗo ko galle ɗi andanɗa hoore maɗa kala jokkuɗo ɗe ƴetti aduna ɗo waɗi galle ƴetti aduna ɗo waɗi ƴetti vimum on fof waɗi aduna allah subahana wa taala ni aduna ɗo ko galle mo galle alana ɗum ko laakara ayi si a ƴetti aduna waɗi jatigi ma ya andu haray laakara amara toon place ayi allah subahana wa taala en ɗum ɗo fof ko lannay ɗum o wi ɓen ɓe no insinano allah subhanahu wa ta'ala e ɓawde ɓe andi pellet ɓe waɗi bonne ɓe waɗi bakkatu ko ɗum waɗi neɗɗo on hande ka innuɗa hiɗa moƴƴi o ko innuɗa hiɗa moƴƴi ko innuɗa hiɗa feewi o ko innuɗa hiɗa feewi wawata wonde hara ko moƴƴi tum wonɗa e wadde an kadi woday faljere hon ko wonɗa e waɗude kana hiɗa bonnude allah subhanahu wa ta'ala ko fanɗi wo ma hiɗa bonnude banu adama ɗimo ma ko fanɗi wo ayi ɓay ko ɗin ɗiɗi probléme ji ɗin ko ɗin ɗi woni kadnaɗo ko go a bonni allah subhanahu wa taala ma a bonni musidɗo ma ayi bonnere nde bonnata allah subhanahu wa ta'ala nden noon hino mawni ha sabu allah subhanahu wa taala o wi ibuduni wala takfuruni rewelam wota on yeddan ayi condition on ko ɗum rewa min allah subhanahu wa taala wota yeddan de ayi bon hino satti ha ko wonɗen e bonnude allah subhanahu wa taala kon kono
bonnere ɓurde tiiɗude ko wonɗen e bondirde hakkunde men ko wonɗa e bonnude banu adama ɗimmo ma kon ko nden ɓuri sattude sabu ɓe inni ñande darngal ko bonnereji ɗi bonidirɗen hakkunde meɗen ɗin ko ɗin sattini sa nani ñalane darngal ko wiyete no satti kon ko hakkunde bakkatuji ɗi jogodiran ɗen hakkunde banu adama e banu adama ko waɗi Allah subhanahu wa taala o wi kanko si tawi woni tun a wara wonki e hoore teware a ƴagganali nene ma e bamma a sirkanali mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala bakkatu ko waɗuɗa seyɗo hara bakkato hina fotawa ndiyan ɗan ka geeci ɗuɗude si a tuubi a wi Allah subhanahu wa ta'ala ko mi wonnama e bonnude mi tubanima Allah subhanahu wa ta'ala minisi mi wattata ɗum ɗo hande kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yaafikem ara o yaafike lanni sarti on fof ko si tawi woni probléme on ko wonto ko si tawi woni a tuubi ha a gayni konko tubanɗa ɗon kadi a rutitike muɗum ha ɗon noon haray a tuusimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala sabu Allah subhanahu wa ta'ala wona o jalnori o wattaki jalnori Allah subhanahu wa ta'ala mi tuubi mi watta ɗum ɗo hande kadi janggo ɓe yewma kadi konko wiyeɗa tuubi ɗon ha Allah subhanahu wa ta'ala ina waɗima jalnori ɗum ɗon o yafatako enen pullo fof tawiɗen tigiri tuuba murta ko suma lutta ayi joni noon bakkatu mo waɗɗa banu adama ɗimo ma on est ce que ko Allah subhanahu wa ta'ala yafatama on ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yafatakama ɗum ɗon ɗum ɗon il faut que régila ɗum ɗon ko a régilanta ɗum ɗon hoorema hakkude ma e mo bonnuɗa o eyi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ñande darngal haysi mi yaafike ma bakkatuji ko waɗɗa ɗen kono sa aroy ñande lakata ɗa jogui haqqe goɗɗo mi daroto ha o hetta haqqe makko ha mi hetta haqqe makko ko ɗum waɗi ɓen ñande darngal ko bakka ɗum waɗi neɗɗon ko wonɗa yeddude ko wonɗen yeddude Allah subhanahu wa ta'ala hino mawni kon ha kono rentoɗen kadi hakkudeji meɗen enen noon hande ko ɗum ɗon waɗɗen cakali ko ɗum ɗon waɗɗen samakala hay goto haala haqqe hay goto no hulɓini ha wawata ko sifade ayi Allah joni noon neɗɗo ɓayiɗa andi ara pelete hiɗa wadde bakkatu hiɗa yeddude Allah subhanahu wa ta'ala koynuɗa hiɗa moƴƴo koynuɗa hiɗa feewi wo hiɗa faljude e banu adama ɗima ma Allah subhanahu wa ta'ala ni insina hebbinire insinagol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon wallete ɗuytugol bakkatuji go astaghfirullah subhanallah walhamdulillah nelaɗo maki julɗo yo ɗengal on tigi ngal julɗo on hecciɗiri jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ay kono ene ndaare enen 24/24 yeru jantotoɓe inde Allah subhanahu wa ta'ala ɓen harano tinni ha ko wakkiliɓe juulugol wagutuji ɗin joyi ɓay si a juuli wagutuji ɗin joyi sakka wagutu a heɓay ɗon astagfir a heɓay ɗon subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 harano tinni ha e pourtalle si tawni kan koɓe haccita kay ɗum ɗon ɓen jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko he haray do ko siɓe hiiɗo masibo ka oto wil woni wopude goɗɗo ayi ɓe yiiɗo masibo yul huɓine ngil fokkiti astagfirullah subhanallah ayi haray ko yer ɗum ɗon ayi neɗɗon ko yo hebbinore jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon astagfirullah ɗen andi hay annabi Musa nde o yawno o yewtidi Allah subhanahu wa ta'ala o wi yo Allah subhanahu wa ta'ala jonnumo konngol ngol andanɗa hoorema hara ngol ɗon konngol ko kanko tun hertorigol e mofta ɗen ayi ɓurgol e moƴƴude ganduɗa hoorema kanko tun hertaningol Allah subhanahu wa ta'ala wi yo wi astagfirullah subhanallah walhamdulillah o wi Allah subhanahu wa ta'ala jeeya maɓe fof no wolde ngol konngol ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi anda astagfirullah si tawni waɗama e beɗo balance astagfirullah waɗama e beɗo balance aduna on fopp e ko woni aduna ko fof waɗama e beɗo balance astagfirullah on peesay allahu akbar ay allahu akbar astagfirullah waɗama ka beɗo balance aduna on e ko woni aduna ko fof waɗama e beɗo balance astagfirullah on peesay ko nden ɗon ɗon moƴƴere nde tawde ay toujours ko yoriten ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam azizun alaykum harisun alaykum bil mu'minin nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam himo lerɗi himo lerɗi himo suni yo mofte makko ɗen heɓu moƴƴere yo heɓu moƴƴere ɗum hino suninamo bon joni noon ko ɗum waɗi so addani astagfirullah nelaɗo maki hebbinere wiigol astagfirullah julɗo ɗengal makko ngal yo insinere wiigol astagfirullah joni ndaare no gasa ko wonɗa e wadde faljere hoy ko wonɗa e wadde faljere hoy no wirɗani tawni a sirkanali Allah a ƴagganali nena ma e bamma a wara wonki e hoore teware hiɗa renti bakkatuji mawɗi ɗin
ha modi no gasa no nelaɗo makirɗo ni si tawni astahfirullah waɗama e beɗo balance aduna fof ko waɗama e beɗo balance astahfirullah peesay no gasa an julɗo on sa hebbino rewigol astahfirullah tawde noon harayɗa gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala saban pejji ɗin fof taw ko addi ko gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon siɗa gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala a yeddatamo e a ɗurota ko musidɗo ma gañanede a yaltina ɗum e ɓernde ma konnago yagal yaltinara ɗum e ɓernde maɗa sabuna ɗiɗo piiji kadi ko piiji ɗi andanɗa hoore maɗa jawa ɗi bonnude golle goɗɗe koɗe mawni wogoy korka e mawnude hajju e mawnude ittugol sadaka e mawnude neɗɗo si tawini ko fotata misigala jarate gañanede no ka ɓernde on tigui bonnay golle makko ɗen fas habatate amaluhu bonnay golle gañanedi konnagu yagal ñoore ko wiyete ñoore baddi ɗum ɗo ko andanɗa hoore ma bonnay golle goɗɗe ko ɗe mawni wo filutoɗen konnagu yagal bonere ɓernde bongol jikku golle ma ko ɗe mawni wo ko ɗe mawni bonnayde fes gañanedi ko fotata misigala jarate gabbu jara gañanedi seno ka ɓernde on tigi konnagu yagal haasagol musidɗo mum yiɗana musidɗo mum moƴƴere la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi est ce que ko on etaɗon fewdiren hande ka wonɗen ɗon est ce que min o wonɗe wolude ɗo komi yiɗani komi yiɗani hoore an kon komi yeeni hoore an kon est ce que ko ɗum mi yeeni musidɗo ɗimmojo an go ko ɗum mi yiɗanimo wallahi no gasa taw woni dartama tigui tigui ata min o wonɗe wolde ɗo ata wona ɗum woni to no wondilan noon kadi e buy miɗo andi ɗum heno laaɓanilan no wondilan kadi e buy ayi jon noon e wi neɗɗo a wonata neɗɗo julɗo gonɗinɗo ha tawata hara ko yiɗanɗa hoorema kon hara ko ɗum kadi yiɗanɗa musidɗo ma ko ɗum dahre a ittugol sadaka ɓeyni sa itti sadaka tawi ko ittirɗa hunde nden sadaka ko ɓay tigui tigui a andi a mara intérêt mayre hande kadi sadaka on ɗum intérêt Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalul birra hatta tunfigu ma tuhibbuna on laatota ko julɓe ha tawata hara ko ittata sadaka kon ko andanɗa hoorema an e hoore maɗa so tawini a jonnama ɗum ara hiɗa welti kono si miɗo joni siko conci si mi yeehi ha woni ɗo ha duuɓi ha mi heeɓi conci gasi min pakidiri ha hande kadi mi daroya kikkoy koy komi andanɗa hoorema koyɗo ko intéressant hande kadi min moɓa mi yaaha min nalan okkitirde ayi bon ko ɓay ha jon ala muɗum hande kadi ko waɗa silan okkitirde si yiyama ɗo e fi sabilillahi karen no tampiɗo ko yen wallitomo no kesa ko fanɗi o ko fanɗi fof ko fanɗi no gasa lammare 50 000 100 000 ka jiifa mi sorta ɗon 500 francs walla si ruuɗi ha 1000 francs min a wayno ɗon wallitore ton ka ordonnance ton on wallitore ton ka fatunde ton on wallitore ka sadaka ɗon hara 50 000 100 000 no ka jiifa gonno ɗon ha yaltini ha 1000 francs walla 500 francs Allah subhanahu wa ta'ala non wonata julɓe ha tawata hara ko okkuɗon kon onen hoore moɗo tawni on jonnama haray ɗon weltori ayi ko ɗum kongo wiɗo neɗɗo on noon nde ɗo wiya astahfirullah insinagole bako yo tawta hara hiɗa gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa laaɓi e bakkatuji maɗin si tawi woni astahfirullah on kadi wawe nafude anni ko ɗum ɓe wi ko ɗum waɗi sinnalaɗo maki to ɓe wi kala wiwɗo la ilaha illallah dakhala al janna kala wiwɗo la ilaha illallah o naata e aljanna sa daari ɗon kadi est ce que en fof meɗen hiɗen wiwde la ilaha illallah mais est ce que ça fait andi hunde ɗen piiji ɗin fof no waɗi condition ay la ilaha ala reweteɗo illallahu ko wona Allah jonnon si tawni a wolay konngol ngol kono noon hiɗa mari ko rewa wona Allah subhanahu wa ta'ala a yedday Allah subhanahu wa ta'ala joni noon Allah subhanahu wa ta'ala o wino si tawni toon hiɗa andi hi ko kanko taguma ala mo rewe ko wona kanko o wi awa rewande haray wota a yeddan joni noon ko no susira yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala wa kayfa takfuruna billahi ko no susira yeddirde Allah wa kuntum amwatan o latino ko nyande go hari ko maybe ari fima woletake fes fewno ka arano aduna a wurano fewndo a jibinaka nene ma tegaki makka ka reedu mabbe hari on say honto wonnoda hari on say fima wolete hay fewno ko nene ma tegi ma ka tegi reedu ma avant a yaltude aduna wiye bobo ngo jibinama ko gorko walla ko suddido ba makko fembimo innimo hunde kaari on sa yari fima no wawlede Allah subhanahu wa ta'ala ko honno wawɗon yeddirde Allah o latnake ko mayɓe par ce que on say ko mayɓe kon taɗon ala
ay wa kuntum amwatan on latno ko may fa ahyakum o wurniri on sabu honno tegagol nene ma jibine ara aduna ay oyni honnum kadi ya andude noon ɓawde nene ma teggi ma kadi adduma aduna summa yumitukum on sa kadi o waroyay on kadi o waroyte kadi ko wuurɗa ɗo ko wuurɗa seɗa faala wuuray ɗo duuɓi wulure ñande goo finay ɓenna kaari maayi hannde ay on sano summa yu nabbi ko humputi e noon bima kuntum konko latnoɗon ta amaluna hiɗon golla andita noon ko honno sodirɗa yeddugol Allah subhanahu wa taala o addinama ɗo hariya ala ɓawde wooduɗa kadi o warete ɓawde o warma kadi o darnoyte kadi yeeso makko kanko Allah subhanahu wa taala o immintine kadi o lanitama golle maɗe ay sabuna ɗum hino tampini buy seytane eno sakki ɗon buy busi hino jaɓi ko Allah subhanahu wa taala taggi ɗum hino jaɓi ko Allah subhanahu wa taala warata ɗum fami mais jaɓasi tawi woni maayi immintinde darno yeeso Allah subhanahu wa taala lanete golle muɗum nde ay buy ko ɗon seytane woni ɗum e trompude Allah subhanahu wa taala ni wa huwa hayyun alayhi ɗen mbale ɗum hino ndewanila min Allah subhanahu wa taala addugol ma fewndo arano aduna nene ma tego ma ara aduna Allah subhanahu wa taala ni ko ɗum ɓuri sattude makko kanko Allah subhanahu wa taala e fi e si a maayi immintingol ma sabuna mode ndare banu adama ko balɗe jelo tagete lebbi jelo wate tegere ilande maka toɓɓere mani tegi on tigi ha ñande on tigi na jibina sobagal ngol tum wona lebbi jeenayi lebbi jeenayi atawi balɗe capannayyi neɗɗo on atawi ko toɓɓere maniyu balɗe capannayyi tawa ko o huyre balɗe capannayyi o wona heɗɗere ko ɗon noon neɗɗo on e fuɗɗete formede o forme noon ha timma lebbi jeenayi ka nder tegenere makko yimmi o mema aduna ɓe wi noon neɗɗo on ilandema ñande jibinaɗa bobo on o wi cikki aduna o wulli ɓe wi ilandema nden ñande o tourni o fewtiri lakara ay ko waɗi neɗɗo on ka nenema tegima ko ɗon windete si tawni neɗɗo on ko duuɓi capannayyi o heɓata ko toon malaka ɓen arestira fof bala on tigi no yalta aduna so heɓa duuɓi temedere fof arestira ton wowle ilandema no ñande wiwɗa cikki cippiɗa aduna hande kadi mannama arrestirama ha gayni ilandema nden ñande andu duuɓi ma ɗin no ɗuytade ilandema nden ñande no ɗuytade ko ɗum waɗi ɓeni neɗɗo on ka wiwɗa cikki arɗa aduna o hande kadi ilandema nden ñande a tourna fewtiri lakara par ce que ñande ɓe ñande hande kadi no ɗuytade ñande ɓe ñande no ɗuytade ha ñande timmi o ñande timmi o noon wala yastaqdimuna sa'atan wala yastakhiruna sa'a adintintaki leere hum nennetaki hay leere hum si sa yon hewti no sabo on artata o sabo on ara mais kono nden ñande on tigi waltata ay nden ñande on tigi waltata ɗum waɗi joni noon neɗɗo on wala yastaqdimuna sa'a ko honno on tigi wawirde yeddirde Allah subhanahu wa ta'ala o darete yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o landite golle makko de o landite golle makko de ɗum noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓe andanɗa hoore maɗa seeditiɓe jooma gande ɗen fop jooma gande en malaika ɓen e jooma gande en fof ɓeɗo fof hino seediti ala reytiɗo sina Allah subhanahu wa ta'ala ay malaika ɓen e jooma gande ɓen hino seediti ala reytiɗo kona Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓe okkaɓe defte addanaɓe defte ɗen ko waɗi noon enen moftaji ɗin en fof meɗen ala mo addanaka deftere bani israila en tawreta inzila sofi ibrahima sofi moussa enen kadi addana ɗen alqouranul karim o inni ɓe okkaɓe defte ɓe yeddodirali ɗum sina ɓe yeddodiral ngal fof waɗala sina fi goonga ɓawde ɓe andi goonga on tigi ko waɗi enen ɗo fof hiɗen andi ko goonga on woni ɗon ko so taw woni en jaaɓi walla en sali kono en fof meɗen hiɗen andi ha goonga kam woni ɗon en fof meɗen hiɗen andi ha goonga kam woni ɗon ko jaɓuɗo e saliɗo ay alhalalu bayyin wal haramu bayyin ay goonga no safe hande bon neɗɗo on wonande jooma haqqil ala innugol min ko ɓay ko fi
ko ma no landi heɓugol gila gandil ha ton wonande jooma haqqil fof jooma haqqil hino andi ko hono nafata ɗum no andi ko no lorata ɗum hino andi ko gongam won no andi ko fenande won naynugol ɗum fi no jangi walla janga ay goɗɗo no janga ɗo tawatata defte ɗen fof ko fontuɗa wohimo andi tawa goɗɗo gonɗa ara gandum ko nduɗa kono sa hewti ka faamu o mo ɗuɗa gandal ta hino faami ɓuuri o inneɗo no jogui gandal ɗa ay faamu ko Allah subhanahu wa ta'ala okkata ko ɗum waɗi ɓeyni haqqil neɗɗon ko yo tasko ko ɗum neɗɗon waɗirana haqqil intéressant innugol ma gandal ɗum neɗɗon an hoore maɗa hay te woni hara a janga ngala gandal kono si a taski fiyaki aduna o a taski Allah subhanahu wa ta'ala inni kala faalaɗo kala humpaɗo mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ndaaro komi tagi kom laysa ka misli khalqihi say'un Allah subhanahu wa ta'ala inni tagude ande min andita ɗum hay e goto kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tagi woɓɓe o waɗi ɓaleɓe o waɗi raneɓe ndaare ɗo goɗɗo ko wujiɗo produit o ko wujiɗo produit ma ko wujiɗo nebbe labaɗe nebbe labinode ɓandu o labinode ɓandu walla e anduɓen fof anduɓen si ɓe yi on tigui ɓennayi oɗo ko wujiɗo mais ɓe Allah subhanahu wa ta'ala tagi labini ɓen wonduɗo e tagude Allah subhanahu wa ta'ala nde o tagi ndi sa yimo tun kadi anda way ɗum ɗo way ko tagude makko ko naturel on ni ay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala laysa ka misli khalqihi say'un ken kala subhanahu siga tagude makko ndin ala e hunde ndaaru o asamaw ha hande addonge yaagido ha hande no wirete non ɓen tel manque ko pullo fotaye kon ɓeyna no fanɗi leydi ndi yahata ronka yiwde pullo fuuta kono ha hande nala ko goɗɗo yeyɗo a inni o inni mi yi tugalal asama o inni tugalal asama o jaa ko leydi kariri woni mi yi tugalal asama o ko mbo heɓuɗen ɗon ha hande ma ko deftere honde yewɗen ɗo inniɗen hande ine ɗo tugale asama o ɗen ko ɗo woni ala ay iwa ndaren ndi leydi ndo Allah subhanahu wa ta'ala weƴƴitiriri no ndaron ɗum ndaron ɗe pelle ndaare ɗi canɗi bon ndaron kanko banu adama on no Allah no ardiri aduna no wirde noon no Allah subhanahu wa ta'ala kaw iwi ɗon neɗɗo on kaw iwi ɗon ha hewti aduna woni helli faaɗo ndaren ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ni kala humpaɗo min Allah subhanahu wa ta'ala yo ndaru tagude andin yo ndaru tagude andin ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala wi si tawno hara reweteɓe ɗiɗo hara ko Allah ɓe ɗiɗo woduno aduna on o bonayno peejijel huɓɓi ko aduna ɗo saare nden boni muli fes sabu honnu fi tawde ko lamɓe ɗiɗo présenti ka oɗa innami laamori ɗo innami laamoriɗa ma oɗa élection waɗe goɗɗo gaño oɗa innami immotako ay mi gañaka oɗa inna ko min gañi mi hettay piire ha wartidire saare nden fof mula e bonna saare nden feska ko fi honnu ko ɓay ko lamɓe ɗiɗo woodi ay Allah subhanahu wa ta'ala noon kanko o ala ɗum o ala ɗimmo qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun Allah subhanahu wa ta'ala o mara yeru o eɓɓidirtaki ha e hunde ay o ini ɓeɗo ɓe luftodira gonga on sina saabu bewre tun hiɓe reeni ɓe andi ko ɗo gonga on woni ko saabu bewre townintinare ko ɗum haɗi jaaɓen gonga on sina ɗum hiɗen andi ko gonga on woni ɗon en sali saabu bewre e jokkugol seytane ay no seytane wino noon laqad anna lahum sirata kal mustaqima o inni adama ɓe ma ɓe woni saabu mi yaltinede ko aljanna mi jooɗantoɓe e laawol ma fewgol ngol fof mi sakkotoɓe kala ko moƴƴere heɓoto Allah subhanahu wa ta'ala o signali en ɗon o wi ya ibnu adama he kañum ɓinguel adama inna cheytane aduwul laka o inni ay cheytane o ko gaño wonandema ay fatta biwu aduwa an kadi joguito o gaño wiɗen o wiwɗen enen ko Allah e nelaɗo woni gaño meɗen seytane woni yiɗɗe meɗen ay difa haala probléme ko ɗum waɗi probléme ji ɗo no fewndi hande safe lannata wona société on en général wona ka ɓe nguure safe aduna on hande illa man rahima rabb sinamo Allah subhanahu wa ta'ala yurma haray ko wiyete kon safe bon haray aduna on fewndi kande ko wiyete kon be'um gotum hakkunde bonoji ay
ko bonnoɓe tun woodi moƴƴinowo ala ay ɗum ɗo haray heno hulɓini ay ɗum ɗo fof ko ko fedde seytane koko en jaɓanali Allah subhanahu wa ta'ala kon seytane jokki baba meɗen adam ha yaltinimo ka aljanna addimo aduna Allah subhanahu wa ta'ala inni gasi mi jonni on laawol mi jonni mi addanayon alqur'ana e sunna jogite alqur'ana e sunna fiyon waw kombatude seytane ha wawon artude kadi ka aljanna ɗo wata seytane wotaw ɗayniron wotaw trompiron wona trompiri baba moɗon adama non Allah subhanahu wa ta'ala holli laawi ɗin fof ko rewten ton ha daɗen seytane mais ko honnum haade jokken ɗin honum haade jokken ɗin summa sabila yassarahu Allah subhanahu wa ta'ala laawol ngol hino henti fen faman sa yumina man sa fal yakfuru laawol peewal ngal hino henti fen ka moƴƴere nden heɓotoɗen no ko faalaɗo ɗaɓɓa moƴƴere nden faalaɗo ɗaɓɓa ko boni kon hono laawol ngol hino laaɓi posi hino henti fen faman sa fal yumina man sa fal yakfuru Allah subhanahu wa ta'ala inna aradna lil kafirina azaban alima Allah subhanahu wa ta'ala ni yeddi ɓelan ɓen noon mi préparaniɓe lette muusude ay o ɗum waɗi o wi ɓay noon ɓe ko bewre ko ɗum townintinare ko ɗum haɗi ɓe jaɓa gonga o wi heeyi annalaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an o karamakojo an o père de famille ɓay hande mo kala hino wakkili fi ka galle mum yo feewu fi yo moƴƴu kono ko wiɗen kon sinamo Allah subhanahu wa ta'ala walli ko kara han ay ko kara han sabuna aduna on lanni complicade carrément fedde seytane nden lanni heɓude doole carrément o wi haray wiu faqul wiu aslamtu wajiha lillah ene mi jebbelaniki Allah subhanahu wa ta'ala wa man ittaba'ani e kala jokkuɗola ay mi jebbelaniki Allah subhanahu wa ta'ala ay si tawani on feewi si on feewi tun si tawani on feewi haray on mali si on sali ko noon fewde on hucciti oyni fa innama alaykal balaghul ay fawaki nelaɗo si wona yottingol la ikraha fi din forsidiro alaka dina dey ay forsidiro alaka dina woni ɓe nguure ma nden woni ɓiɓɓe ma ɓen woni ɓe ngolli maɗen ko ya noddondige laaɓana on tigi reedu woni banu adama ɗimmo ma ko waɗi noon addinu nasiha si a jangi Allah subhanahu wa ta'ala andinima peewal ngal na yawi an ko ɓiɓɓe ma ɓen tun waagotoɗa ɓiɓɓe julo ɓen kadi waaje ɓe ɓiɓɓe kawtala ma ɓen waaje ɓe ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala en addinu nasiha dina ko laaɓodira reedu tawi an ko rewɓe ma ɓen tun janata ko rewɓe ma ɓen tun waagotoɗa waajo kadi rewɓe yimɓe ɓen waajo mofta ɗen balle ho min ni wala bi aya nelaɗo ma ko yettinane lan hay tawoni aya goto gandal ma nga wata haɗo e ɓe guure ma nden tun nafa ma kan wata haɗo e ɓe guure ma nden tun jawdi ma nden wata haɗo e ɓe guure ma nden tun wallito miskinaɓe Allah ɓen wallito kawtal ngal ay ko ɗum waɗi so ini si tawi woni on feewi alhamdulillahi rabbil alamin so on feewali fawakila min on si wona yottingol laaɓalngol on reedu ay fiyake min en fof koko Allah subhanahu wa ta'ala ay wonano wirno noon wonano wirno Muhammadu noon wa innaka maytum wa innahum mayituna am Muhammadu a maayay kamɓe kadi e maayay on say noon aron tawollan ɗo min Allah subhanahu wa ta'ala min ñaawa hakkundeji moɗon ay eɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala o darnoyayno laaɗo o wiya way Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mi nelnoma e ɓe mi nelnoma kon a yottinno o daro wiya mi yottinno ɓe seede ɗon sendidire ɓay kanko wonɗo e landade on kanko ɓuri humpitade ko ene e landade kon ayin ma haw ɗaɓɓoya seede ko won tun ko ma hujja heɓo ayi o lando a yottinno komi nelma e maɓɓe kon Muhammadu wiya mi yottinno na noon Muhammadu tun ko kala annabajo nelo yaaɗo kanko annabajo kala e mofte mum ɗen aroyay ñande janggo Allah subhanahu wa ta'ala darna annabajo o landomo komi nelnoma e mofte ɗen kon mofte maɗen a yottinno annabajo on qirito mi yottinno o pottoɗa kanko mission makko on timmi nelana ɓe mum ɓen ɓanne mi nelno ngo rewela min Allah tun wata on yeddam on waɗno ɗum ka on waɗano ɗon
ko min jabanto hoore an ko an jabantore mo kala e fiyake muɗum ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni kullu yawmajin kullu yawmin sha'anun yukine ñande ko wiyete ñande dargal maliki yawmi dini nden ñande mo kala no mari fiyake yonayɗo ɗum wona min jabantoma ɗon wona an jabatoma ɗon komo kala jabanto hoore muɗum mi jaɓuno ko nelaɗo wi ko mi witorno ɓawo makko ay mi jaɓuno mi rewno ma Allah subhanahu wa ta'ala mi yeddanoma ay ko ni waɗi so wi si on jaɓi alhamdulillahi rabbil alamina si on jaɓali wama ala rasulu illa al balagh fawake nelaɗon si wona yettingol dina kan ay pullo fota inni wo salli ko nola ko noddingol na forcément o yande yeɓen kaccuɗi maɓe forcé are ka julirde juulon salli kay se noddini fof andi waɗotu yoni kala sokolɗo juulargol juulay ay na forcé ɓay noddinama koma salli koma fof ara juula ko ɗum waɗi so inni ɓen noon yeddu ɓayaji Allah ɗen ɓe wari annabaɓe e hoore mawnintinare sabu townintinare fennu ɓayaji Allah ɗen Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓe hino mari lette musuɗe ɓe hino mari lette musuɗe kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi alam tara ene mbela a yi'aali mbela a yi'aali an yo muhammadu ila llazina faade ɓen uutu okkaɓe nasiban geɓal minal kitabi immorde ka deftere ko ɗoni okkede geɓal ka deftere andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi to zuyina linnasi hubbu sahawati minan nisa'i yeɓen hino yiɗi rewɓe labaɓe añino ɗum ala ay minan nisa'i rewɓe wal banine ɓiɓɓe wala qanatirir mu qantarati e heɓugol konti banquiére ji ay mina zahabi wal fiddati kanŋe e kaalisi wala haylil musawamati e otoje 4x4 chaque 3 mois sans ay oto ay yeɓen hino yiɗi ɗum hino moƴƴi ha na hunde harmude debbo koko rewire e Allah nde dina ma nottima o heɓa debbo na hunde ni ɓiɗɗo koko hunde moƴƴude ko tawa ɗum e dina jawdi koko ɗaɓɓete julɗo koye ɗaɓɓo jawdi julɗo na ya wonu andanɗat ma an koni o koko julɗo na ya wuuru fi sabilillahi julɗo ko ya ñafu déjà ko ɗon wawata hiwude dina ma kan hiwa ndimum ma ngum mais si ko ɗum waɗi hande no wodi nokkeli go hande adama karma ko en ɓe so taw wolude gonga fiyo ɗum gate ɓole gonga par ce que ɓay ɓe mara ɓeɓe wagotoɓe koɓen siɓe hirtoto ko ɓen andi siɓe soƴƴay ko ɓen andi hiɓe suusi fewtude ɓen wolana ɓe gonga susata ko ɗum waɗi julɗo il faut que ñafana hoorema ne ñafa piisiɗe hara ko a imam honnunde si fewdo wattagol dolokil janengel ara waajo jama on hewndi watto dolokil janengel ara waajo jama on fewdo wattagol dolokil janengel sewndi yaha julna jama on watto ngil ara julna jama on fewdo golle ɗaɓɓere nden si hewtike ɓorto dolokil ngel wallina to ƴetta doloke golle on yaha golla ñafana hoorema wuura lakkere ma nden ye ɗum waɗa golle fiyo karama ko no wagi ɗum wakko ɗo dolokil jani wonne walagol hakkude ɓe wuura fi sabilillahi ɗum tawa kay diina ɗum naka dina tawa si goɗɗo noon daari tawi ko imamu amen on ni ɓe ina wakkilani men kamɓe wagoto men ɗo ko karama ko en ni ɓe ina wakkilani men kamɓe wagoto men ɗo ɓe anniki ɓe okkorima jaɓuñama hari an mayina hino daganima kono julɗo wota a wonu an ko woni wo koye juureɓe sawileɓe wurugol fi sabilillahi tum na golle julɗo noon ay julɗo koye nafa Allah subhanahu wa ta'ala wi joni noon si a jangi ko ɗum woni okkede geɓal ka deftere ko andugol l'islam anda dina kan fa man yuridullah hayran yufaqihu fi din kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fanana moƴƴere ko l'islam o famin tawon tigi ko ɗum waɗi so wi to ko yewɗen ɗo jawde e rewɓe labaɓe ɗumajo wi ɗum ɗo fof no moƴƴi kono wi ko lakara on ɓuuri moƴƴude ay lakara on ɓuuri moƴƴude okkede lakara ko ɗum ɓuuri moƴƴude ko ɗum waɗi so wi ayyaale ɓen okkaɓe geɓal ka deftere ay yadu una yoɓe noddu ila kitabillahi e deftere Allah nde eɓe arɓe waajo yimɓe ɓen eɓe arɓe laɓɓana yeɓen reedu ɓe wonana yeɓen ko nafataɓe kon
ɓe haalanaɓe kadi ko lorata ɓe kon wona nela wirano wa mubassirin wa munzirin nelaɗo ko hulɓiniraynoɗo ko weltinaynoɗo kadi o hulɓinira waɗuɗo on o hulɓinira yeeɓe honnu e so waɗi o bone ɗo dey ko yiite jahannama habbi on ko lette wodani on mo waɗi nde moƴƴere ɗo de ko alijanna wodani on tigi ay an kadi karma ko jon ko ɗum woni luuro ko ɗum woni rôle ma on weltinira yeeɓen ko moƴƴi rentinaɓe ko boni kon on sabi ɓe waɗi honnu ay liya hakkuma fi yeɓe ñaaw bayna on hakkude maɓɓe summa yatawalla on sa hucciti fariqum fedde goo ay wona fof dey kono fedde goo hucciti min hun jeyaɓe maɓɓe wa hun tawi kamɓe mu'ridi wona heɓe ɗurni wallahi hande jannguɓe hino woodi ha karama koɓe hino woodi ha kono laaɓanoɓe yimɓe redduɓe wowloɓe gonga ɓe suusuɓe darade filagaran walla gonga on ko seeɗaɓe woɓɓe ɓen sabu kulol reedu haɗata ɓe wowlugol gonga woɓɓe goo sabu geɓoy ko ɗum haɗata ɓe wowlugol gonga ay ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni alam tara ene a yaali ilallazina faade ɓen uutu okkaɓe nasiban geɓal minal kitabi ka deftere si a andi diina kan Allah subhanahu wa taala a jangi a andi diina kan ko farlima ko andingo leeɓen diina kan hayre kun man allamata wa ta'allama ko ɓuri moƴƴude moftude fof ko on jannguɗo ha gayni janni eyi ko yaay laaɓan yeeɓe reedu wonɗo o wonɗo siwɗo hara ko hombode karama ko en kono wiwɗon fi hunde kaari ene ɗum ɗo hino dagi ka no harmi ɗum ɗo de hino harmi alquran a dagina ɗum ɗo alquran a dagina ɗum ɗo déjà en tant que imam en tant que oustas en tant que karama ko quartier kala ko woni ɓay kala ko yana quartier ɗum ɓena so goɗɗo waali ɗo joni ma ɓena noddanne en karama ko en ko karama ko en arata fewna walla oustas en ko kamɓe arata juula kamɓe wattinta si humugol dewgal he ndiya noddane en karam ko en ɓe huma dewgal ɓe humana en dewgal ngal ko an hikkoto yeeso maɓɓe julna ɓe siɗo hara ko hombode wonɗo wo wonɗo so tawi woni a yi on tigui eko boni kon na ya daro devant public dey innama accu ɗum ɗo ko hunde ɗum ɗo moƴƴa mana haray wasi tawi woni a sabitay on tigui noddumo an tun kanko tun tigi tigi dey moodi kaari ceerno kaari tigi tigi dey ɗum ɗo de islamu yamira ɗum ɗo ko ni eni a laaɓani on tigi reedu an tun kanko tun wona ya noddumo kadi hakkude jama on desina ɗum haray wasi tawi newani a hersenen haray a laaɓani on tigi reedu haray ko ɗum woni haray hasugol on tigi jaasingol on tigi goɗɗo si woni moko ba wona ko pay kum waajete hakkude jama rentinte hakkude jama goɗɗo si woni moko ba a wata innude a ne'ay moko ba hakkude jama on ko ya noddumo an tun kanko tun tengo tun waajoɗamo laaɓanamo rede ko l'islam on wi kon si o jaaɓi hayran si o jaɓali an hande kadi a itti hujja e hoorema ay bakkade fawakima ay ko waɗi noon an karma ko jon si tawni ɗa reeni ɗon yiiɓe hiɓe wadde ko boni kon a haɗaliɓe bone muɗum on fof moɗon on hawtude e ñande janggo hokkumo ɗum on hawtude par ce que no gasa tawni a laaɓannoɓe reedu no gasa ɓe accayno kuɗay so inni fa zakkir fa inna zicra tanfaul muminin waaja gongol andintinayi andunoɓe ɓen ko waɗi noon en fof meɗen hiɗen andi en mbale bi fuɗɗa waajede bi fi qur'ana fuɗɗa waajerede en mbale ɗum na hande si tawno hara fof hara nanano jaɓana hara no accanoma waajede hande kadi darande fande o gollitirede tun wona harano hande kadi o gollitirede tun wona si tawno hara ilan qur'ana fuɗɗano waajirede hara jaɓanoma harano hande kadi jama on fowtinoke harano kadi ko gollitire par ce que en fof meɗen hiɗen andi jangga fof hino andi hande ke gonga on woni ɗon ayi kono ɓay banu adama seytare no hakkudeji meɗen toujours himo soñsina mo firsita hakkudeji meɗen ko ɗum Allah subhanahu wa taala wi fa zakkir waajo andintin toujours andintin fa inna zicra andintigol ngol tan fawol mu'minina nafay gonniɓe ɓen ay nafay daɓoɓe gonga ɓen ayi ko ɗum waɗi so wi ɓe okka geɓal ka deftere fof ɓurɓe hewde ɓen karma koɓe ɓurɓe hewde ɓen ɓe ƴetti ko ɓe andi ko deftere nden fof ɓe ƴetti gonga fof ɓe suuɗi ɓe ƴetti weeli foti on ɓe jokki ɗum ɗon fi hon fi sabu keɓoy aduna ko ɗum waɗi si deftere nden wi to wa yattabiul ulama o jokke janggoye ɓen
wayni honno ittabiu li sunnati rasulullah sallam jokko ñantimɓe sunna nelaɗo amadou sallallah alih wa sallam ɓe ko waɗi boyi no janggi kono koko wiide ko ko alqurana yewtude o koko laayi poste ayyaali ɓen okkaɓe defal geɓal ka deftere janggi andi ko ɗum ɗo woni gonga kon ha gayne ɓe ƴetti gonga ɓe bugi ɓawa maɓɓe to ɓe jokki weeli foti ayyaali ɓe eyi e ɓuuri hewde ko ɓe woni e ñagasude adduna sabuna a fo oɗo waɗi ɓen kala ko an tun janggi kadi a ɓuuri ustasi karen do ustasi karen do ha galle maɓɓe do hunde kaari waɗay toon minen de ustasi karen de adde minen de ustasi karen ɗum ɗo e ɗum ɗo ma ceerno karen alaji kaari en ayi ko ɓe woni ñagasi diina kan carrément tuunini diina kan ayi si a janggi ha gayni andi ko ɗum ɗo woni gonga on a sali ke gollitirde ɓe anda ɓen si i ɗum ɗon joni ɓen nayi ɓen a janggoye ɓen du waɗi hunde kaari kono marɗa ka wowla ɗon ala ɗon hunde ko wowla ayi allah subahana taala inni zalika ɗum ɗo bi annahum sabuno kamɓe gaaliɓe wi lan tamassana naaru memata men yiite illa ayyaman si wona ñalɗi ma a duudatin kontaɗi ɓena menen men sumoyta sina ñalɗi kontaɗi wona yimɓe annabi Moussa ɓen no wiruno noon andi ɓay allah subhanahu wa taala nelani annabi Moussa o yahi e yewtudugo e allah subhanahu wa taala ɓe ɗumanni kamɓe malayka ɓen kamɓe yimɓe annabi Moussa ɓen ɓe yeddi allah ɓe yeddi annabi Moussa ko nelnoɓe kon e nder balɗe 40 ayi ɓeɗo kadi ɓe asinkini ɗon ɓe inni kamɓe ɓe inni kamɓe ɓe sumoyta si wona ñalɗi kontaɗi ayi mana ko ha etan humɓe sumoyta ka yite ɓe yaltine ɓe natto e kaali janna allah subahana taala wi laaɓe on anda ɗum hay goto anda ɗum si a waɗi bakkatu saabu allah subahana taala inni bakkatu ɓurkum fandude wota yawita kum sabu na aljanna ko poyen naatiroytegoy wonno wonɗen e yirde o futu bool ni ko poyen jiwona e feƴƴirede ko poyen ida waɗa bakkatu gotum petti ɓurkum e fandude saabu kum bakkatu no haray kum fanɗi kono kun ɗon perduneyama fes on ka natoyde hara ko saabu kum bakkatu hara noon ko aduna ɗo hari ɗe yawiti kum ha ay kum wona saabu luttinoygol joom makkum ka yiite wona ausubillahi ayi ko ɗum waɗi il faut que on tigi waɗa attention ayi jon noon ɓeɗo ɓe wi kamɓe ɓe ɓe sumoyta sina embere balɗe ɗe ɓe yeddi allah subhanahu wa taala ɗen allah subahana taala on anda ɗum de on anda par ce que on wawata cuɓanade allah subhanahu wa taala ayi o wi ay ko allah subahana taala wi on ɗum o wi wa kharrahum fi dinihim emba ka dina ɓe hodiɓe emba ka dina ɓe janfike ɓe déjà ene wodi e karma koɓe goo ɓe yetama kamɓe wosi ɓe waɗiɗo bakkatu ko mawni wo hino wodi koɓe janggata bimɓe kikiɗe wo bakkatuji ɗin fof e fasoto la attention allah subhanahu wa taala wi ko déjà ko hombo o yafanto bakkatu ko waɗɗo bakkatu hara anda fes ko hombo noon watta bakkatu hara anda komo anda komo jangga an jangguɗo on si a waɗi ɗa wadde to kono aynata anda ɗum ɗo ko bone ka aynata anda ko bone mo jangga fes on waɗugol bakkatu no yombanimo par ce que o anda ko nun allah faala o anda ko nun nelaɗo faala on waɗugol mo bakkatu no yombanimo ha ayi va waɗugol bakkatu no yombanimo ha ayi par ce que o anda ayi o anda bon an noon jangguɗon ɓeytoma siɓe waɗi kamɓe bakkatu ne wodi koɓe janggata bimɓe kiiɗe allah yahde bakkatuji maɓɓe ɗin fami allah subahana wa taala ni hodiɓe dinaɓe kan janfike ɓe ɗum koye sama kala noon goɗɗo ɗa waɗa bakkatu goo hay siɗa andi kono seytane faljine la d'accord no gata tuba allah subahana wa taala kono sa waɗi bakkatu e hoore teware a wiyan hiɗa mari ko jangga bimbe kikiɗe allah yafanema bakkatuji maɗi sama kala noon sama kala feƴƴali ɗum ko ɗum waɗi so inni wa kharrahum hodiɓe dina maɓɓe kam wa ma kanu ay e konko ɓe laati yaftaruna hiɓe fefindo ay hiɓe fefindo anko allah subhanahu wa taala wi honno o inni wa kayfa ko honno
isa jama'nahum simin moɓiɓe li yawmin e ñalande ñallal la rayba fihi ngal sikki wo ala e muɗum wa wuffiyat hunnane ay kullu nafsin kala wonki ma kasabat hunde koko faggiti wahum hara kamɓe la yuslamuna ɓe toñetake ay onon janguɓe ha gayni ƴetti ko jangi kon wallini ɗa jokki weeli foti e saliɓe jangude fese wi qur'ana kañum wona haaje mum ay ɓaysanani ɓen hay jangoye ɓon dow feewa kono noon siɗa faala fewude kadi dow a janggay par ce que si a inni a feeway a janga ko sama kala ay sabu na moƴƴere nden fof ko diina heɓoto ɗum ɗon noon wawata ko heɓade jembi tun il faut que on tigi janga ko fakke jangana ay al ilmu qabla al qawli wal amali ko gandal ngal adi horugol ko gandal ngal adi juulugol ko gandal ngal adi yaadu makka ay ko ɗum waɗi ɓen gaw wonna karma ko joro makka wo yawgol makka hara anda sariyaji ko woni ton kon ko touriste wonɗa wadde e ko ɗum woni waɗugol touriste ay immoɗa ɗo yaa makka hara anda condition hajju anda e fus ko wiyete condition hajji ɗin ɓi teweɗen kadi jeenayi sappo ko noon a julde ɗo anda ko anda sarti julde anda sunna julde anda mustahabbo julde anda ko bonata julde anda ko moƴƴintande suuma yewa ka zalika bon andi ko sama kala noon il faut que on neɗɗo on o janggata o anda fakke on tigi jangga Allah subhanahu wa ta'ala inni ñande mi moɓodori ɓe janguɓe sali gollitirde e ɓe saliɓe jangude fes inni kañum ɗaɓɓi goɗɗugo ko jaɗe wi kañum janggugol wona haaji muɗum andugol dina Allah kam wona haaji muɗum ñande mi moɓoyɓe jamiyanɓe fop li yawmin e ñalande la rayba fi sikki wo ala mayre la sakka yawmal qiyama dargal ngal gal daroto fes sikki wo ala e ɗum mo sikkitike ɗum si maayi immitoyto dargal daro landete golle muɗum yoɓe joddi kuuɗe muɗum mo sikkitike ɗum hara sikkitike sama kala ñande goo fina wiyata ɗo tawa mo kala no woodi ko hilni ayi yawma turdu kulle murdiyatin am murdi aha pansan dargal ngal si ngal dari pansan dargal ɗo nene bobaro haramo muyude bo makko no maɗɗi ene ɗum o fiɗɗoto bobo hon ko piitoyoto ayi yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli umri'in minhum yawma izin sha'anun yukhnihi ñande dargal mo kala no mari fiyaka yonayɗo ɗum baba ma pinala nene ma pina ɓiɗɗo ma pina nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ɓiɓɓe makko ɓen fof ko Fatima ɓuri yiɗude ko o wurdi e muɗum ko waɗi noon ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe worɓe ɓen fof ko tetiɓe ko Fatima ɓe wurdi e muɗum ɓe maaki nene Fatima ko feccere e maɓɓe kamɓe Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala wi hay goto natata arjanna sina say kanko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam o naati mofte hay goto natata tuma mofte makko ɗen kanko naati ay ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no ƴettere mo garanti o noddi ɓiɗɗo makko on kadi mo ɓuri yiɗude kadi noon goy mo ɓuri yiɗude o wi he Fatima kala ko faalaɗa e aduna landolan si lambari feere mi waɗante mi hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala mi wawa ñande janggo nani wakkilo mi hunnanoyta hakkunde ma e Allah on wakkiloyo dey donc on nami responsable Allahu akbar an e min kon nun sikkuɗa kon nun sikkuɗen o wi ñande mi moɓoɓe fof e ñalande nde sikki wo ala e muɗum wa wufiyat kullu nafsin mo kala wonki kala hunnane koki golli kon ay ma kasbati kala koye golli wa hum la yuslamuna ñana dargal toñe ala toon dey Allah subhanahu wa ta'ala ini mi toñata dey neɗɗo on ko golle makko ɗen ko ɗum o yoɓoyte ay toñe ala toon wufiyat kullu nafsin ma kasabat wonki yikoye faggetani hoore mum kon ko ɗum woni koko yoɓoyte ñande ngol la wa hum la yuslamuna Allah subhanahu wa ta'ala ini mi toñoyta ñande dargal dey inna Allah haramun az-zulmu ala nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala ni tooña ko hunde harmude o wi kanko tellement ke ko tooñe ko ɗum waɗi wiwɗen goɗɗo
ko wakkilɗa rewgol Allah wo ko wakkilɗa rewgol Allah subhanahu taw woni a tooñay ya anndu a mara dewal ay ɗum en sindorata on wala ɗum ko laayi pos neɗɗo ko wakkilɗa rewgol Allah wo ko wakkilɗa rewgol Allah si a tooñay haray hulan hoorema ko wakkilɗa rewgol Allah ko wakkilɗa rewgol Allah si ɗa rondi ko wiyete gañanendi haray hulan hoorema ko wakkilɗa rewgol Allah ko wakkilɗa rewgol Allah si tawi woni a yiɗa yiyugol musidɗo ma ko heɓata moƴƴere misiga ala jarratin hulan hoorema sabu Allah subhanahu wa taala wi ɗiɗo ɗi bonnay golle ko ɗe mawni wo golle ɗen ɗum ɗo bonnayde ɗum waɗi so wi wahum la yuslamuna ñande dargal tooñe ala ton mo kala ko golli kon ko ɗum yoɓete kanko Allah subhanahu wa taala wi qulillahumma qul wiu allahumma ya Allah malikil mulk ko an woni jollaamu Allah subhanahu wa taala ko an woni jollaamu ay tu'til mulk ay hiɗa okka laamu man tasa'u on mo yiɗuɗa ay an Allah subhanahu wa taala hiɗa okka laamu neɗɗo mo yiɗuɗa on ay tu'til mulku man tasa'u ay watu zillu man tasa'u hiɗa folla kadi on mo yiɗuɗa ko ɗum waɗi jere ferindiro man fessagol ɗum o kaali goɗɗo laamu ay ko torundi Allah tun fewtutugol Allah subhanahu wa ta'ala toromo e tawde kadi Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani on ti ko ɗum ɗon tun wata okkude on tigi laamu ngu ay ko ɗum ɗon tun wata okkude laamu na yaltugol ɗo pirana ɗo opposant jo na ɗum okkata laamu de ay na ɗum okkata laamu ko dewal Allah ngal tun wata mana ko si tawni tun Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani on tigi laamoto rewrangal wo rewrangal o laamoto rewrangal on tigi laamoto no wodi ɗo buy hande laamiɓe ɓe andanda hoore maɗa ɓe hoccu laamu ɓe hoccu laamu ngu ngala ko ɗum waɗi ɗum par ce que Allah subhanahu wa ta'ala hoddiriɓe laamoto ay Allah subhanahu wa ta'ala hoddiriɓe laamoto ko ɗum waɗi so wi allahumma Allah qulillahumma wi Allah malikil mulku ko an woni jollaamu tu'til mulku hiɗa okka laamu ngum manta saw on mo yiɗuɗa tu'til mulka hiɗa okka laamu manta saw on mo yiɗuɗa ay wa tunzi'ul mulka hiɗa ɓoora laamu ngon kadi manta saw on mo yiɗuɗa ay watu zillu ay hiɗa teddina manta saw on mo yiɗuɗa ay biyadi khala khayri ay watu izzu hiɗa teddina mo yiɗuɗa watu zillu hiɗa jasina kadi manta saw on mo yiɗuɗa biyadi kaka jungo ma woni ala khayru ay ko wiyete moƴƴere kon ko wiyete moƴƴere kon fof koye jungo ma an Allah subhanahu wa ta'ala woni innaka no an Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirum ay ko hattanɗo ay pigine fof Allah subhanahu wa ta'ala ka hattanɗo nam Jama TV haray neɓata leere men on yona inchallahu dans 5 minutes 6 minutes en wawa waynodirde ɗon wawi wadde 77 981 32 numéro on hino ko suufi écran ɗon après ɗon wawi noddude waɗa ma 206 209 plus 54 ay wawo noddude après dans 5 minutes wawi waynodirde inchallahu lan ɗo en jaaɓi ay innaka noon ala kulli shay'in e dow kala hunde ko hattanɗo mana qulillahumma ya an Allah malikil mulku ay ko an okkata laamu tu'til mulku hiɗa okka laamu on mo yiɗuɗa ay watu izzu hiɗa teddina manta saw on mo yiɗuɗa watu zillu hiɗa jasina kadi manta saw on mo yiɗuɗa ay biyadika koye jungo ma woni alkhayri moƴƴere nden ay moƴƴere nden kulli hinde fof innaka nan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirum ko a hattanɗo ay innaka nan ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirum ko a hattanɗo ay namu ɗum wawi wadde 78 ay 116 82 38 78
numéro on no ka écran ɗon 78 116 82 38 wawon nadde ko Jama TV 105 minutes inchallah wawa en waynodirde ko ɗum waɗi ko kodduri e Allah subhanahu wa taala wata okkude goɗɗo laamu ko ɗum waɗi mayangol yaltugol manifesto wona bogagol kaaƴe si a maayi e muɗum ya andu Allah subhanahu wa taala o lanitoroytama wonkimaki o lanitoroy toon tigi wonkimako kin sabuna en tant que citoyen a rôle ma on ko honnum ko yawgo resance o ay ko yaw resance ɗa si wottugol hewti yaha wotanamo faalaɗa on par ce que goɗɗo ko ñaaɗi o ko ñaaɗi arme ko ɗe ñaaɗi o ko ɗe ñaaɗi ɓe wawata inude a wotanoytamo faalaɗa o komo faalaɗa on ko ɗum wotanoyta ay mais kono noon mo Allah subhanahu wa ta'ala jonni on bon on ɗon laamoto mo Allah subhanahu wa ta'ala jonni o laamo a wawata wiide kadi fi ko ɓay kaari mi faala ko fokke obligatoire ko ma on ɗon laamo tifa a wawata ko ɓay kaari mi faala obligatoire ko ma on ɗon ko ma o laamo komo Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri yo laamo hay tawni ko ɗo faalaɗa laamo si Allah subhanahu wa ta'ala hoddirali ko on ɗo laamoto o lamminimo faala on jaɓa ɗum sabu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi allahumma Allah malikil mulku kanko jonata laamu tu'til mulka himo okka laamu ay manta saw on mo yiɗi wa tunzi'ul mulka himo folla kadi on mo yiɗi ay manta saw watu izzu himo teddina manta saw kala on mo yiɗi teddingol hino wodiro woɓɓe goo kala ka ɓe yaari fi maɓɓe hino teddi ɓe tedday tum fi maɓɓe teddi par ce que Allah subhanahu wa ta'ala teddini ɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓantiti maɓɓe teddini ɓe yiɗuɗa añuɗa ɓay tun Allah subhanahu wa ta'ala teddini fi maɓɓe la sak ay fi maɓɓe tedday tum ay fi maɓɓe tedday tum ay bon wattu zillu man tasaw no wodiro woɓɓe goo kadi ko ɓe yaari o fi maɓɓe ko jaasu ɗum tum fi maɓɓe no jaasina tum ay kala ko ɓe yaari ɓe sosata ɓantude hoore si temedere wollude ɓe sosata wowlude ay sabu no fi maɓɓe ko jaasu ɗum tum ay wona auzu billahi ay ɗifa innaka no kanko Allah ala kulli sayin e dow kala hunde gadirum ko hattanɗo ay ala kulli sayin e dow kala hunde ko hattanɗo 78 116 82 38 78 116 82 38 heddori noon 5 minutes 78 116 82 38 ko Jama TV ay sino wodi ko landata o landoɗon ay o wi tuulijul layla kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo naada jemma on finnahaari e nder ñallal ngal ndare ɗo fiyaki Allah subhanahu wa ta'ala ha hande ɓayno wirɗen ka debi noon alhamdulillahi rabbil alamin yettore nden fof ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wodani ha hande ko hombo joɗɗen ɗo ine ngal ñallal juuti goɗɗo go fihi mo mari jawdi walla fihi mo laami ma fihi mo mari doole ngal ñallal hino juuti joni accimi pusana e ngal ñallal mi addana en jemma o ma fihi mo mari gandal ko ha hande ko mbo waɗi ɗum alhamdulillahi rabbil alamina kono yettore wodani Allah e mawgodal makko ngal allahu akbar ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wawi ƴettude ñallal ngal puusira ngal doyi adda jemma ananta burwi fus nges o ƴetta jemma o puusira mo doyi o adda ñalorma fi honnum kadi nafoore ma an neɗɗo on intérêt ma an wonat neɗɗo on ñallal ngal yalta ɗaɓɓa jemma on o wi ko fawtorde o neɗɗo on o waalo o fawto ay turijul layla finnare turijul nahar fi layla tukhrijul hayya minal mayyit kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo yaltana ko wuuri e ko maayi himo yaltana kadi ko maayi e ko wuuri bon ɗum hino waɗi condition ji ɗiɗi bon en yiiɗo goɗɗo o tegoɗo ha o gayna nene bobo on waalo maaya bobo on wuura ka en yii ɗum ka en jii kadi goɗɗo tegotoɗo ha o gayna ka
baba on maya nene baba on wuura fof no wawi wonde ka tokhrijul hayyi min al-mayyit ko yontere min hayyi mo yaltina ko wuuri e ko maayi mo yaltina kadi ko maayi e ko wuuri ayi kanko Allah subhanahu wa ta'ala tum wawi ɗum eno ara kadi condition goto ayeɗo joni goɗɗo o jibineɗo joni hara famille makko fop hay congil imminta te nonke ko fi mum jaasi hara famille makko on foppugoy naynugol ɗum ko nene makko tum walla baba makko tum hara famille makko fop hay congil imminta o immo o wona nafoko goral e dewol fop. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ndong alhamdulillah. Konon hombe ɗo nodda on to minta Dakar kawete Medina inene Abdoulaye Medina. Bismillah Abdoulaye. Aleykum welnanko warɓe wajaɓe mi haray haray ɗum yimidino modi nam modi Abdoulaye Medina on weltanama nani haray ɗum dan on jarama modi Allah firta on arsi kaɓɓa en kata haray ɗum weltankoɓe dal waɗi on jarama nam modi Abdoulaye depuis Medina haray wontiri e Medina ɓen fof salminama kala wonɓe darde Jama TV heɓuɓe feere natuga e wawi feere natuga kadaren fof moɗon on salminama nam Allah okka en baraji heɗa gongol Allah okka en baraji wayda gongol kadi ko waɗi noon jannguɗo e heyɗire fof moɗon hino fota baraji eyi ko ɗum waɗi sababu en way zaquri al-qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala wi si al-qur'ana no jangede heɗite jentitoɗon fi honno fi yo on male sabu ko daliye Allah subhanahu wa ta'ala woni ton jamon kadi waɗa attention moƴƴa si qur'ana hino jangede wowlugol ɗon ɗum ko interdit si tawini a wata fankude si qur'ana no jangede hara immo yaha ko waɗi si qur'ana no jangede si a wowli ɗon ya andu haray a heɓay bakkatu hay on tigi heɓay bakkatu ko reseni way zaquri al-qur'ana fansitu la'allakum tuflihun ay nam ayeɗo joni goɗɗo hara fami makko fop ko wiɗen kon hay congil imminta kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓanta fi makko wona nafowo goral e dewol fop o nafa kawtal ngal fop ay ko ɗum ɗon kadi ko yaltingol ko wuuri e ko mayno ay ɗum ɗon fof ko fiyaki makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala bon buy hino ɗo hande hino jangode ɗo hino waajo ko karamakoɓe kummaluɓe bon no gasa buyno ɗo sa landike ɗum tawa mawɓe muɗum andanɗa wara maɗa hara ko wiyete kon hara tattali o andano ay ɗum fof ko fiyake kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay ko waɗi ni wa tukhrijul hayyi min al mayyiti wa tukhrijul mayyita min al hayyi ay mo naada jaman a norma on ay ɗum hino newanimo ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗon honum o wi la yattakhizul mu'minina ay al-kafiruna awliya min dunil mu'minina o wi la yattakhizul mu'minina hay ko non yo gondimɓe gonɗinɗo jogirta ko al-kafirina keferajo yedduɗo Allah awliya a weldiɗɗo min dunil mu'minina ko wacca ɗon gonɗinɗo ɗimo makko ay mana ko non Allah subhanahu wa ta'ala fala yewde ɗo an julɗo dagantako ma ka kefeero wona jaatigi ma hefera ɓen ƴetta ɓen waɗa ɓen jaatigi acca ɗon julɓe ɗimmoɓe ma ɓen ay sabu kono Allah subhanahu wa ta'ala wi innamal mu'minuna ikhwa ka ko julɓe ɓen woni musiɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala inni en tant que julɗo sa ɗaɓɓay weldiɗɗa woni julɗo ɗimmo ma ɗaɓɓo julɗo an e hefera ɓe mo tan weldu acca ɗon gonni e ɓen bon kono ndaare enen hande enen julɓe ɓen ɓuuri an yidirde kamɓe goye hiɓe yiɗidiri hiɓe weldidiri inniɓe kañum wona jule ɓen wallahi hiɓe yiɗidiri hiɓe jokkodiri hiɓe weldidiri hiɓe nabiti eyi kamɓe goɗɗo go ɓurantaɓe ɗimmo maɓɓe on ay kono ndaare enen jule ɓen hannde ka fawdiren ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wi ay la yattakizul mu'minuna wota gonɗinɗo jogito al-kafiruna kefero awliya a weldiɗɗo men dunil mu'minina ko woori gonni e ɓen wa man yafalu zalika ndaarede o wi kala waɗuɗo ɗum falaysa minallahi fi sayin hara ya andu hay fusti alaka haray Allah subhanahu wa ta'ala wi haray a considéraka makko hay e hunde
assalamu aleykum allo ok mi sikki ɗum ɓen ɓe yeyi allah subahanahu wa taala wi kala julɗo joggitiɗo keefeero jaatigui acci ɗon julɗo ɗimmo muɗum hara ya andu a kontaka ka allah subhanahu wa taala haray ko a zéro ka allah subhanahu wa taala ayi o wi illa an tattaqu sina hulum minhum e maɓɓe tuqa tan kulol ayi sina hara exemple o joni immoɗaɗo joni yaaha ka leydi heferaɓe julɓe ɗuuɗa toon ayi ka leydi maɓɓe wonuɗa bon si a mbolanali ɓe a wonata e jamma bon hara ɗon il faut que waɗanaɓe masala fi no famodiri ɗon ayi illa an tattaqu minhum tuqa tan sina hara hulon kulol e maɓɓe ka wonɗon ɗon ko kamɓe heferaɓe ɓuuri marde doole ko fokke wat masano waɗanon ɓe masalaha ɓi heɓon no hewiron ndimu mongon hewiron dina moɗon kan ayi andi no woni nokkele go goɗɗo si tawni siɗa añima a wawata feññinde ngaygu ngon filagram ayi par ce que si a feññi ɗon ngaygu bonnante piiji hewnoɗi ayi ko ɗum waɗi so inni illa an tattaqu sina hulon min e tuqa tan kulol allah subahanahu wa taala inni wa yuhazzirkumullahu nafsahu allah subhanahu wa taala hino hulɓinira on hoore makko wota ɗaɓɓu kefeere jogomo welda acca ɗon musiɗɗo ɗimo musiɗɗo ma on julɗo ɗimmo ma on sabu allah subahanahu wa taala ko wi innamal muminuna ihwa ay fa aslihu bayna ahwaykum dina mana haqqe dina kan haqqe julɗoyagal ngal moƴƴine ɗum hakkudeji moɗon ay fa aslihu bayna ahwaykum ay o inni inna allaha no allah ay wa yuhazzirkumullahu allah subahanahu wa taala ene hulɓinira o nafsahu hoore makko wa ilallahi kaka allah almasir woni ruttorde ñande ko en fof meɗen en finay tawen hiɗen dari yeeso allah subahanahu wa taala kaka allah subahanahu wa taala woni ruttorde meɗen ay qul wiu in tuhfu si on suuɗi ma fi sudirikum konko woni ka wonkiji moɗon aw tubduhu ma on feññin ya'lamuhullahu kanko allah subahanahu wa taala himo andi ɗum ay kala ko suuɗoɗon ka wonkiji feññi ɗon allah subahanahu wa taala andi wa ya'lamu himo andi ma fi samawati assalamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum salam ko onon homɓe ɗon nodda on to na ko onon homɓe hiɗon nodda on to eɗen nodda e pelleji ya inde nden ko onno ko aissatu depuis Tingueji eyo bisimilla mon ka Jama TV anandi ko ketiyero mi faala na ketiyero mi faala bisimilla ɗon wacca kikiɗe noddo yo nani inchallah ɗum tagi tun ara ono won jawali émission on hakkikeɗe so Allah jaaɓi nodde ara émission petiyero on no woodi nani si Allah jaaɓi inchallah donc ka Jama TV ni fof hino woodi nam eray o wi mana in tuhfuhu si tawi woni on suuɗi ma fi sudurikum konko woni ka wonkiji moɗon aw tubuduhu ma on feŋñini ɗum ya'lamuhullahu kanko allah subhanahu wa taala himo andi wa ya'lamu himo andi ma fi samawati dendangal ko woni ka asama oji wa ma fil ardi e dendangal konko woni ka leydi ayi wallahu no kanko allah ala kulli sayin e dow kala hunde gadirun ko hattanɗo ay kanko allah subhanahu wa taala piiji ɗin fof e himo hattani kanko piiji ɗin fof himo andi kala ko suuɗone e ko feññi noon kanko allah subhanahu wa taala kanko e hunde suuɗotako mo wa yuhazzirkumullahu nafsa allah subhanahu wa taala hino lelnira on e hoore makko emo hulɓinira on hoore makko ay la yattakhizul mu'minuna alkafiruna awliyaa onon julɓe ɓen woto on jogoto heefera ɓen weldi ko woori goni ɓen kala waddude ɗum falaysa minallahi shay'un yo andu haray ko kontaɗo ko zéro ko allah subhanahu wa ta'ala hinani yowtirɗen ni illa an tattaqu minhum tuqata sina hulon kulol e maɓɓe honnum ka wonɗon ɗon koye leydi heeferaɓe on ɗon kamɓe ɓuuri jogade doole il faut que waɗon masalaha fino wawon himordinama kon o wawata feññinde ngaygu hollon ɓe hiɗon añiɓe nam assalamu aleykum aleykum salamatullahi yandu yandu alhamdulillahi arayde kom
kullum kuma kuta ko Ahmad Mumin rana weltana moƴƴo jarna adama mumini adama garan yof rana weltana jarna jarama wadi mumini machallah bayanaji ɗum nene heɗitaɗum on weltanama ɗon kadi yo Allah tan hokkom baraji heɗa gongol amin albarka ji aray ene ɓeyda encourage de resifa ɗiɗo meɗen hato jinimi moƴƴa inchallahu rabbi inchallah ra sakki aljumare ɗen yo Allah dandu tana amin hara noon meɗen faala yeeɗu noon men pour mi nini e witama on gayde raɓɓe ɗimɓe miɗo yiɗi yeetunoɓe hakkude wonduɓe juma arone siko jam wonduɓe kala ɓe si sayon faɗale i hakkude wondugal ɗum rek nam aɗa ko ɗum mi faala ngal ɗo landami faala inchallahu rabbi ey albarka jarama bo jarama Allah wondugoraji allahuma amin ya rabbil alamin Jama TV ara ko ɗo wonno darni auditeur meɗen ara leere men on yoni eyyi ko ɗum woni ara fayda feƴƴiti ara inchallahu rabbi ko ɗum ɗo Jama TV wonɗo addande en ɗo hannde ɗen wawi darade ha yontere ande si allahu lan ɗo jaaɓi e yeru o ko Allah subahanahu wa taala faminen kadi Jama TV en wawi addude ɗo ɓanginana e fansiɓe heɗitotoɓe Jama TV ɓen ara ɗen toro Allah subahanahu wa taala yo Allah firta en arsi kaɓɓana en kata Allah dande en Allah wawata Allah danda en kata e kasara e hara meɗen weltano ɗon modi Abdoulaye depuis Medina e Adama Mumin e Aissatou depuis Tingueji hara modi on fof moɗon on salminama yo Allah firta en arsi keɓe heɓunoɓe feere noddugol ɓen kadi wawali noddude ɓen fof wonɓe heɗade ɓen fof wonɓe suivre Jama TV ɓen fof on fof moɗon heɗon weltana Allah firta en arsi kaɓɓana en kata danda en Allah e wawata danda en kata e kasara danda en saabu gagne bone iblis وانت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته